Hola. Thokozani bogogo. Athi Solomon, wayini Solomon lapha? Wayini? Angabe mina ngimlandeleni Solomon. Ngifuna ukungitshela lapho gogo mkhulu. Kulo 2025 ngiqala ngithi ngithanda lonke futhi happy new year. Wena bona le video happy new year. Nakulo nyaka ube safe futhi uphile. Lento engenzeke kulo nyaka ohleze uyifisa ungazi kodwa ukuthi kuyini embangela zama ukuhlangana nabalaphi bendabuko umlaphi bendabuko oduzana nje nawe kodwa lena iqiniso lalami ke bogogo mkhulu 2025 ngoba iseside lesikhathi nekade bekhala la 2025 manje njengoba sesiqale namhlanje kumhla ka3 23 zobe ngikhiqiza kakhulu ama products for abantu abanga-afford ezinye izinto angazi ke kodwa maybe uzofika naseyigubhini lesiye kodwa ke kunemisebenzi eyijule uthola ukuthi umuntu udinga into yomsebenzi lokho kuphoqa ukuthi ungaze ufike esigodlweni. So for you guys ukwenza indlela lula ukhumbule kaMbhezi in the Eastern Cape Province eMampondweni into siyenza ngizokhipha ama-products nje la namandla ngoba kusiza ukuthi khiphe i-product into nje lesikhiphe umuthi lo lamandla for kusiza abantu and azobe shipping. So akhupha and I'll make sure guys I reveal those products mase zikhona ngin-analyzele right ngizo-understand because kunabantu abangakhona ukufika nje bathi ukuthi sekudeni e-Eastern Cape awukho Durban awukho Joburg awento enjani. So indlela nje e-cheap because banabantu luthe le nkinga vele inkinga nje yabo maybe lo muntu lona bengasizakala now ukhiqiza i-product you have to make sure nge-story sakho because once you release ama-product funeka kube nabantu abasizakalayo bazothula ubufakazi. Ngizobe ngilokhuza nje kakhulu bakhalile abantu bathi mkhulu siyacela usebenze ukuhlakanipha xabani abashengisolosi hey what bengijive ngizothanda kanjalo umyalezo wena uvakele bafowethu ngibonga kakhulu kwabasabeliever kumi 10 nako ngibonga 10 kunjalo 2025 sisiphakathi. I'll make sure I share ama product for you guys azobe biza nje kahle asigijimisa imali kanoma kanjani kunjalo ke mhlandla bashisa Solomon lo phansi kwaqhilaza umthakathi eMampondweni njengamanje ngasho ukuthi ngiphi uyakwazi khona siyabonga.